بصوا يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا ما شاء الله، حاجه تفتح النفس بصراحه. شوفوا الجمال، شوفوا التسويه بتاعتها، روعه. شوفوا يا جماعه، تحفه. شوفوا الجمال، شوفوا القطعه عامله ازاي، شوفوا التسويه بتاعتها وهشه. شوفوا هشه ازاي خالص. عاملاها بقى بالطريقه دي وسهله ومش مكلفه. هنا معانا كوبايه حليب، معلقه كبيره كده خميره، سنه ملح، معلقه سكر، كده تلت كوبايه زيت، هنحط هنا كوبايتين ونص دقيق، دول كوبايتين ونص. نقلبهم بقى كده، نعجنهم مش عاوزه تعجنيها بقى بحليب، ممكن تحط لها كوبايه ميه بس معلقتين لبن بودر. ما عندكيش لبن بودر ممكن كوبايه زبادي. لو مفيش لبن بودر ممكن تحطي علبه صغيره لبن، كوبايه زبادي مع كوبايه الميه بدل اللبن. بصوا ما شاء الله العجينه لمت معانا اهي. بص كده نحطها بقى كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله خمرت معانا اهي. بصوا يا جماعه حطينا بقى البصله كده في الحله عشان بس تبقى سفره. هننزل بقى كده بعصير الطماطم، بس الطماطم تكون معصوره بس من غير قشر. نحطها في ميه سخنه وتقشريها الاول، بعد كده تعصريها بقى في الخلاط كده. زعتر، فلفل اسود، وملح. ونسيبها بقى تغلي مفيش 10 دقايق كده. هنطفي بقى عليها. بصوا يا جماعه خلاص بقى كده طفينا عليها. شوفوا تقيله بقى ازاي كده. خلاص بقى كده. بقى كده نحطها في الصينيه. لا يا بنتي. بصوا يا جماعه انا حطيتها بقى كده في الصينيه. بصوا هنعملها بقى بالشوكه، نخرمها بالشوكه عشان ما تترفعش بقى معانا كده. اهي ندين بقى كده. نوزع بقى الصلصه بقى كده على البيتزا. نحط بقى الجبنه الموتزاريلا
بس هي ايه سايحه بقى معايا بقى خالص. الجو حر، مطلعاها من بدري من الفريزر وساحت جامد، بس مش مشكله. بصوا يا جماعه، ده الفلفل اخضر واحمر، حطيناه كده في الطاسه مع رشه ملح بسيطه من غير زيت ولا اي حاجه، كده دبلناه بس كده، حاجات بسيطه بس كده. بصوا، وله طعم بقى. ونحط بقى كده رشه بقى الفلفل. نوزع بقى كده، نحط كده البسطرمه. عايزه تعملها بقى كده من غير بسطرمه ممكن برضو، ما شاء الله بتبقى حلوه برضو، مش ضروري يعني تحط بسطرمه. بص كده خلصت بقى كده معانا، ندخلها بقى الفرن. بس يا جماعه خلصنا البيتزا كده، صينيه البيتزا الجميله دي. شوفوا، افتحها بقى معاكم. شوفوا يا جماعه، تحفه. شوفوا الجمال، شوفوا القطعه عامله ازاي، شوفوا التسويه بتاعتها وهشه. شوفوا هشه ازاي خالص. عاملاها بقى بالطريقه دي وسهله ومش مكلفه.